Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di my channel. Oke. Seperti biasa, Mang Rian. Eta non. Raya. Selamat. Ya baraya, ya Kang Heri saurna teh duka keuyeub duka belut ieu. Letik balik. Jadi dong. Turun kamarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di my channel. Oke. Seperti biasa, Mang Rian. Tuh, ayah dulur ngurak tuh, baju berem. Mang Wildan. Bagus. Langsung ngorang? Allahu Akbar. Baraya, ayo Kang Wildan cenah saurna teh langsung cenah di Mam. Ya, aduh. Eleh ku pribumi. Aing ke sliding euy, pirsa. Uduh. Mocel langsung narik baraya. Ya. Tah, ieu liangna baraya. Tah. Ya, baraya, ya belutna baraya. Aduh, poinna. Salam-salamna Kang Emang John, baraya Sunda metot. Kang Heri itu nuju milari liang. Ya kumaha Kang Heri? Nah, tuh ya. Ayo. Ya. Lanjutkan. Cekapkeun heula nya. Cekapkeun nih. Ya. Nyorang aing ya. Anjir. Letik. Anakna. Alah. Mebas di goblok ke jero. Menang diliput. Aduh. Wah. Mang Rian katanya nyorang gitu baraya. Ah, emang ngait ya mah. Eta ngait lain. Anjir. Eta non. Raya. Selamat tat Kang Emang John. Kang Epul, Kang Herbul. Ya. Lumayan sageng kieu genan aduh. Da belut ieu teh. Heeh. Guys, Ya, cekapkeun we. ini baraya ya. Aduh. Mah Mocel ya. baraya. Dodet we ya. Rodet. Alah, mocel anjir. Naon eta? Naon ieu euy? Liang teh. Wis. Mana temen do? Yang cicing itu Gi. Ngait kena akar. Ribut. Wah, yuk, lagi kait kena tengah kelapa ke mana kita kelapa ge. Menyorang yo. Oh, itu yang berdua. Mau temu ke tengah kelapa, angin. Cih kumaha ieu teh? Jeung ngurek nu mana sih? Tuh. Yang mana tuh? Tinggal itu. Tuh. Hah? Ah, letik tinggalkeun lah. Tuh, itu tuh nuliang badak bieu coba. Baraya ieu Mang Wildan menyorang baraya. Beralih ke sawah. Lah, nyeng lah, udah tadi kan. Eta bulutna. Alah. Itu lihatkan deui. Nih, kakak. Eta kumaha eta? Ini ngaita ka dinya. Eta mah teh kaji. Gado ya mah bener gado. Gado kait ya mah. Milik euy. Kita lanjut ke spot yang sebelah sana baraya. Wah Mang Wildan euy. Gado ieu. Sliding di aing ya. Baraya. Ini spotnya baraya. Wah Mang Rian nih. Nyorang baraya. Eta.
Mana congona. Lah. Dia gede gitu. Oh, atuh. Wah, ngait kena akar ieu mah. Eh. Nya. Trukna di luhur anjir. Tah, naik deui. Lihat nih baraya. Spotnya tuh. Lubangnya di atas ini, lubang atas. Wah, saat. Yush. Tararai. Aduh. Peringkalan gitu. Ngejepret deui. Tuh, belutna tuh nolol. Tuh, ngelok deui. Mau di kameranya eraeun. Kata. Lajeng cenah kana metot nu salajengna. Belutnya punung baraya. Iya baraya, ya Kang Heri sasaurna teh duka keuyeub duka belut ieu. Ya, aya Kang Heri. Muter. Alah, muter. Alah, Cik cobian. belum. Letik baraya. Ih, gini. Eta beungeut anjing. Letik baraya euy. Teu nyai anjing gitu mah. Kesedut Kamarang, semenjak kesedut Kamarang jadi jong. Batur mah gelut jeung jalma ya kali yang Kamarang. Orang jadi urak aja. Kumaha ieu baraya? Aduh. Hari ini kita mendapatkan sesuatu. Ini aya bancet bebeja tadi ku bancet magra. Ya, ini baraya pendapatan kita hari ini. Aduh, si gerapang muka geura. Beunang. Dihalungkeun. Sirip kumaha deui? Cigra busutkeun aing penasaran. Orai baraya. Tuh, udah pada kene menang aing. Rekor baraya keun cenah liar kaninya. Jung, balik. Tong kitu euy, kira-kira menang sagede kieu tah. Ya asupkeun dia euy. Pemirsa, aduh. Gawe Pemirsa. tadi dikeluarkeun. Hiji kita berhitung baraya. Duh. Singkalung. Iya, edisi cabe-cabean baraya hari ini bersama kawan-kawan. Ya, mungkin ya rezeki kita segini gitu kan. Kesedut Kamarang. Kesedut Kamarang deui hing beuteung lapar. Aduh aing mah. Aduh baraya. Ya baca turun di kilo beuna. Semenjak kesedut Kamarang jadi jong. Kemadan amun bancet lagi mah loba. Eta panon kunaon? Eta panon kunaon? Noong ini keur mandi aing. Berarti ngelaju. Kala ieu aing mau mimiti nyieun konten teh euy. Si rambut api teh ini. Kenapa jadi ini? Coba. Lupa ditransferkeun berarti nya ieu. Pensiun. Bongan ngalabihun Mang Heri mah teu bisaeun. Alah. Aduh, aing. Spot padahal bagus ini baraya. Coba kita review ya. Lihat nih. Ini spotnya bagus nih. Jarang ada yuyui, kebanyakan belutnya emang segede gitu. Kecil-kecil katanya. Oke. Mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bisa mendapatkan babon baraya. Iya, kondisikan itu Ya. kamarangnya. Biar. Bancet. Korban bancet. Aduh. Ya, gitulah baraya. Enggak apa-apa, kita bincang-bincang aja lah sore hari ini. Jadi intinya kita jangan mudah menyerah. Ya, baraya. Intinya melatih kesabaran Nah. kalau mancing itu. Belajar sabar, belajar telaten, ya kan? Melatih mengodok liang. Melatih ngodok liang, ya kan? Gini ya kan? Itu. Si Mang Rian mah lain ku ieu. Ku ieu itu. Ini 2.
Itulah Baraya. Oke. Salam satu hobi Baraya semuanya. Oke. Saya pamit. Salah. Kange warga Matot Garut, wargi Matot Garut. Di Antos di Bumi Ageng. Ya. Ya. Oke. Enjing abi nu nulungsurna. Oh iya. Oh iya Baraya, jadi informasi nih. Tuh lomba ngurak Bumi Ageng 3 mungkin nanti dilaksanakan akhir Januari. Itu nanti akan saya umumkan lagi nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol loncengnya biar tahu episode-episode video-video terbaru dari saya. Oke? Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.